hari igihe ujya wumva amazina yitwa hirya no hino ukabona nasekeje bikagutera n'ipfunwe ryo kuyavuga bitewe n'amateka yayo, ariko nanone ukagira n'amatsiko yo kuyacukumbura kugira ngo uyagereho. Kajya kumva ngo ahantu ngo nakumunigo, ngo ahandi ngo ni za Nyamirambo, ukumva hari naho bavuga ngo ni akanyamirambo, ukumva ahandi ngo ni Gatsata. Ariko se Gatsata ubundi bisobanura iki? Tuje kumara abantu bafite amatsiko, cyane cyane urubyiruko nibo bagiye bakunda kunyoherereza izo nyito ngo nzibasobanurire, ariko hari n'abakuru banahatuye batazi neza inkomoko y'iryo zina Gatsata n'andi menshi. Ubu rero tugiye gutatura izina Gatsata. Ni izina riri mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Gatsata bisobanura iki? Gatsata bikomoka ku nshinga ya kera y'urunyakirima bita gutsata. Ndatsase, yatsase, twatsase, batsase, n'ugutsata. Gutsata se bivuga iki mu Kinyarwanda? Ubundi gutsata ni ijambo risobanura guhobagira. Bivuga guhobagira. Iyo uvuze Gatsata, ga bivuga gasozi. Gutsata ni uguhobagira. Ubwo Gatsata ni agasozi k'ihobagiriro. Ese iryo zina ryaba rikomoka hehe mu mateka y'u Rwanda? Rikomoka ku gitero cya mbere Abanyoro bagabye mu Rwanda asaga mu 1378 ku ngoma y'umwami w'u Rwanda Kigeli wa mbere Mukobanya. Nibwo witwa Nyabwongo Buhemu, yari umwami w'Ubunyoro, yazanye n'umuhungu we witwaga Cwacwamari, baza guhanaguraho u Rwanda. Nuko intambara nkundura iraba, ariko urugamba rukomeye cyane rwabereye hariya akanyamirambo mu murenge wa Kigali, ndetse na Nyamirambo hariya Kivugiza mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Icyo gihe baratsinzwe ruhenu, barangije bakabaca intoki, bakabaca amazuru n'amano kugira ngo bagende bajye kwereka iwabo ko i Rwanda badakina. Kubera urugamba rw'injyana muntu rwabaye, Abanyarwanda bose barahagurutse batuye muri aka karere, nuko barahaguruka barahagarara kugira ngo barebe iherezo ry'iyo ntambara. Abanyoro binyufuye Abanyarwanda bacitse umuheto wa Mukobanya wavuzaga ubuhuha, bashyira nzira bagana iwabo. Iyo rero ugize icyerekezo cy'inzira igana mu Bunyoro, Ubunyoro ni uburengerazuba bwa Uganda, n'ubundi uhaca anyura mu majyaruguru y'u Rwanda ajyayo. Birumvikana rero Abanyoro binyufuye umuheto wa Mukobanya wavuzaga ubuhuha, banyuze kuri uwo musozi. Iyi kaburimbo murayireba ituruka Nyabugogo, Gatsata, Karuruma, Nyacyonga ugana nako Gatuna. Ubu niyo nzira banyuze. Abaturage rero bakabaha inkwenene ngo yewe we ngo barimo gutsata we, batsase we, byabayoboye baravirirana. Ndetse benshi bagenda bagwa no mu nzira, kuko hari ubwo bavaga amaraso akabashiramo bakagwa aho ngaho. Kuva ubwo, kubera iyo nyito y'Abanyoro bahahobagiriye, babuze iyo bava n'iyo bajya, babuze epfo na ruguru, ingabo z'u Rwanda zabagushije ruhabo, nuko musozi kugira ngo amateka yawo atazibagirana bawita Gatsata. Agasozi gatsatirwaho, agasozi batsatiyeho, bivuga agasozi k'ihobagiriro. Gatsata rero niyo nkomoko yayo mu mateka y'u Rwanda, aho rikura izina ku gitero Abanyoro bagabye mu Rwanda cya mbere mu 1378, gahinduka agasozi k'ihobagiriro kuko bahanyuze batumva batabona, barimo kugenda bagwirirana bapfa umusubizo, basubira iwabo i Bunyoro mu ngoma ya Bunyoro y'Abacwezi. Nuko iryo zina rihafata gutyo na magingo n'ubu. Yari umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, intiti itekereza ingoma.